Zamislite učionicu koja vam je dostupna bilo kad i bilo gde. Mesto gde je fizika jasna, zanimljiva i vaša omiljena tema. Dobrodošli u digitalnu učionicu edukativnog centra Atom. Ja sam Goran Ivković, profesor fizike i ja ću vas u ovom videu upoznati sa radom u digitalnoj učionici. U digitalnoj učionici edukativnog centra Atom vas čekaju pažljivo pripremljene lekcije koje možete pratiti sopstvenim tempom kod kuće, na putu, sa telefona ili računara. Neke lekcije su dostupne svima, dok su ostale zaključane. Za potpun pristup svim materijalima dovoljno je da se prijavite i uplatite članarinu. Hajde zajedno da pogledamo kako izgleda rad u digitalnoj učionici. Idite na karticu u meniju Digitalna učionica. Na ovoj stranici birate učionicu prema razredu i tipu nastave. Redovna nastava, priprema za takmičenje, priprema za završni ispit za 8. razred, kursevi i obuke. Na ovoj stranici se nalazi uputstvo za prijavu i formular koji treba da popunite za prijavu. U formularu je potrebno da popunite podatke i izaberete jedan od ponuđenih opcija u zavisnosti od toga koje časove želite da pohađate. Možete koristiti digitalnu učionicu na telefonu ili računaru. Ući ćemo u jednu učionicu da pogledamo kako izgleda. Kada uđete, levo se nalazi meni sa oblastima i lekcijama, a desno sadržaj lekcije. Meni možete sakriti ili ponovo prikazati klikom na dugme. Lekcije su organizovane po oblastima, a svaka oblast sadrži materijale za preuzimanje, video predavanja, zadatke, testove za proveru znanja. Materijali za preuzimanje nalaze se na početku svake oblasti. Tu se nalazi i uputstvo za prijavu kao i formular za registraciju. Hajde da otvorimo jedan dokument. U njemu ćete pronaći najvažnija teorijska pitanja, primere i zadatke. Sve što vam je potrebno da savladate tu oblast. A evo kako izgleda jedan čas. Na početku imate tekst koji vas uvodi u ovu lekciju. Ispod ovog teksta je video koji traje od 10 do 15 minuta. Ispod videa su pitanja i odgovori, zadaci i rešenja. Dakle, tekstualna verzija video sadržaja. Kako da radite lekcije? Prvo pogledajte video. Zatim pročitajte pitanja i primere. Onda uzimate svesku i zabeležite ono što vam je važno. Učite na način koji vama najviše odgovara. Pred vama je sve. Video, pitanja, odgovori na pitanja, primeri i zadaci sa rešenjima. Vaše je samo da odaberete način rada koji vam najviše prija. U digitalnoj učionici edukativnog centra Atom znanje vam je uvek pri ruci. Srećno sa učenjem!